Banyakran halor kajing Pynslem ke Sorkar jela ban pleno ya ke Mawlai C&Rd blok. Hak hanyo terik mentau bena Jingïalang UMLA ke Mawlai constituency uba Embhah Syiemlieh ula Khot da Jingïalang hak yingsa jugu. Hak balawan simenta da kinongkit kam ke Mawlai taun darbar kirang basnong kiba nakathan Mawlai kontopru ya urang basnong ke Mawlai mau tawar keseng samla Mawlai pelun bat kinomik mat na keseng balang kontop na ke HYC bat ke FKGGP Mawlai circle. Ya kini ke Jingïalang la penya do ba lari pi warji. Ba la yo ru ke jing pensyai halor ke jing ya lenti UMLA kini ke than nadu ba ke Sorkar kalarai ban bono ya ke Mawlai C&Rd block office hakani ke than. Ke Jingïalang hakani ke sengi hadian balai tai sani ba halor ke jing Pynslem ke Sorkar ban pleno ya ke Mawlai C&Rd block ke Jingïalang dakawi ke Sor kalarai ban le kendo sayo menteri rang ba ke jela u Dr. Mukul Sangma ringkat kinongkit kam ke Mawlai taun darbar urang basnong ke Mautawar kiwei de kirang basnong nakathan Mawlai keseng samla Mawlai pelun kinoilam jeng kiseng balang bat kiwei de uba Embhah lang Syiemlieh ula pencaru baula dap ya kendo ru ya kiwei pat KMLA ki ba konsumsi jengki kan kentop lang hak Mawlai C&Rd blong bat yu ba sngau balang dhar ubolong menteri Sorkar berai pe ya ketnat community and rural development. Jingïalang perok pada kedua Chief Minister dan kedua Wan dan sepen kaya yang sakoi pada ke city nang dapat ham bersua susu au lamar ka banami ke singai yui bakalan kena kekam kana nakaan pada susu dia yo ba si kalaban ni sakoi pat berkomberkan jukun sama ke jui lade jukun keraba ke juk suah bantu isu tau pun semua bakal kekam jom ke Sorkar himbau Chief Minister Jingïalang aswa berpolisi dan kebau Syiemlieh garai kebau sesudah kini Jingïalang juga kalau berkumpul ban kerban roh jupor Chief Minister ban Syiemlieh garai berpero yang Mawlai juga kini benar yang menunjuk putusan juga Mawlai konstitusi.